umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda zigiye zitandukanye Goodrich TV yabateguriye tubahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye tunabiseguraho ko tuyabagejejeho dukererewe. Amakuru twabateguriye ari buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ubwo hasozwaga ihuriro rya karindwi ry'abavunyi bakuru b'ibihugu bya Afrika ryari rimaze iminsi igera kuri 2 ribera i Kigali, hatowe abayobozi bashya b'iryo huriro basimbura bari abayobozi baryo bari bamaze imyaka igera kuri 3 bariyoboye, aho igihugu cyangora aricyo cyatorewe kuyobora iri huriro gisimbuye igihugu cy'u Rwanda. Naho hanze y'u Rwanda, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku Buzima OMS ryavuze ko rihangayikishijwe n'indwara y'ubushita bw'inguge yibasiye abaturage batuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka twongere tubahe ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Na makuru mugiye kugezwaho nanjye Nicole Nyirabuhanuzi, ku buhanga bw'ibyuma turafashwa na Landry niyo nizigiye. Amakuru twabateguriye reka tuyahere hano mu mujyi wa Kigali, aho ubwo hasozwaga ihuriro rya karindwi ry'abavunyi bakuru b'ibihugu bya Afrika ryari rimaze iminsi igera kuri 2 ribera mu Rwanda i Kigali, hatowe abayobozi bashya b'iryo huriro basimbura bari abayobozi baryo bari bamaze imyaka igera kuri 3 bariyoboye, aho igihugu cyangora aricyo cyatorewe kuyobora iri huriro gisimbuye igihugu cy'u Rwanda. Reka twumve byinshi kuri iyi nkuru. Ubwo hasozwaga ihuriro rya karindwi ry'abavunyi bakuru b'ibihugu bya Afrika ryari rimaze iminsi 2 ribera i Kigali, iri huriro ryatoye abayobozi bashya basimbura bari bamaze imyaka igera kuri 3 bariyoboye. Iri huriro ryari rimaze imyaka 3 riyobowe n'umuvunyi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nirere Madeleine. Igihugu cyangora nicyo cyatorewe kuyobora iri huriro. Umuvunyi mukuru w'icyo gihugu hakaba avuga ko ari byo kwishimira kandi ko ari umwanya mwiza wo gukorana na bagenzi be. Umuvunyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Akanyana nawe uri mu batowe yashimiye ubuyobozi bucyuye igihe ndetse abizeza Vous prononcez une motion de remerciement au terme des travaux de la 7e réunion de l'Assemblée générale de l'Association des ombudsman et médiateurs. Mu by'ukuri twishimiye cyane kwitabira iri huriro ry'abavunyi bakuru b'ibihugu bya Afrika, ndetse kandi mu izina rya bagenzi banjye nejejwe no kubatuma ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kubera ubuyobozi bwiza ndetse n'iterambere yagejeje ku banyarwanda. Nibyo kwishimira kandi natwe byatunyuze amaso yacu arishimye cyane. Sinareka kuvuga ko nanone natwe tuzafatanya na bagenzi bacu mu gukomeza imbaraga abavunyi ndetse tukanubaka Afrika twifuza binyuze mu gutanga ubutabera ndetse no guhangana n'ibibazo birimo ruswa ndetse n'akarengane. Sa responsabilité et son professionnalisme dont le résultat concourt à la réussite de la 7e Assemblée générale de l'AOMA. Umuvunyi mukuru w'u Rwanda Nirere Madeleine aragaruka ku cyo bungukiye muri iri huriro. cyangwa se amakuru ubona ku bibazo runaka. Si byiza ko amakuru ubona ibibazo bya ruswa muyagira bashyira navuga ngena mu itangazamakuru itarangira cyangwa se wavuga umuntu we gusa ngo amakuru yose abantu bakira mu kumenya uburyo bayakiramo n'uburyo bayakoresha. Iri huriro riba buri mwaka, bikaba byemejwe ko iby'umwaka utaha 2024 rizabera mu birwa bya Seychelles, ndetse bakaba bazarebera hamwe aho bageze bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje uyu munsi. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka twerekeze mu makuru ajyanye n'ubwikorezi, aho Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda yashyizeho ingamba zivuguruye mu gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Jean Damascene Nsengiyumva arakomeza. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda yashyizeho amabwiriza n'ingamba bivuguruye bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali.
ni mu rwego rwo kugabanya igihe abantu bamara ku byapa bategereje imodoka. Ingamba zizatangira gushyirwa mu bikorwa guhera tariki 15 Ukuboza 2023. Mu mpinduka nshya zakozwe mu gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali harimo kuba umuntu wese ufite imodoka yujuje ibisabwa ashobora guhabwa uruhushya agatwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Ibi bitandukanye nuko mbere byakorwaga kuko hatangwaga isoko, abaritsindiye akaba ari bo bonyine bemerewe gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange nkuko byasobanuwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore. Muri aya mabwiriza kandi harimo ko mu gihe habonetse bisi zihagije, abafite imodoka nto bashaka gukomeza gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange bagomba kugana inzego zibishinzwe bagakora nka taxi voiture. Hashize iminsi leta yemereye abafite imodoka zabo kuzifashisha mu gutwara abantu gusa. Minisitiri yatangaje ko izo modoka zihita zihagarara kugira ngo hifashishwe imodoka nshya. Avuga ko zari zemerewe mu rwego rwo kuziba icyuho cyariho bitari mu buryo buhoraho kuko nta n'umusoro zatangaga. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Goodrich TV i Kigali. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ufite ikibazo gikomeye icy'amikoro. Ibi rero yabigarutseho mu mbwirwaruhame yagejeje ku badepite bagize inteko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR mu nteko rusange yabo ya kabiri iteraniye i Kigali. Reka twumve byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Jean Damascene Nsengiyumva. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Ngirente Edouard yagaragaje ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ufite ikibazo gikomeye cy'amikoro, aho ingengo y'imari ikoreshwa mu bikorwa byayo bya buri munsi ari ingorabahizi, bikiyongera no ku bihugu binyamuryango bidatanga umusanzu. N'ubutumwa yatanze kuri wa 29 Ugushyingo 2023 ubwo yagezaga ijambo ku badepite bagize manda ya gatanu y'inteko ishinga amategeko y'uyu muryango EAR bateraniye i Kigali mu nteko rusange yabo ya kabiri. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe cy'ingenzi, mu gihe umuvuduko n'intambwe yo kwihuriza hamwe nk'ibihugu bigize akarere ukomeje kujya mu murongo mwiza. Yagize ati ndafata nk'ingero ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo guhuza imipaka, urujya n'uruza rw'abantu n'urugendo rwo gushyiraho ifaranga rimwe. Ndashima ibimaze kugerwaho no gushyira mu bikorwa imishinga ya gahunda za EAC. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yavuze ko abaturage ba EAC bafitiye icyizere inzego z'imiyoborere z'uyu muryango, by'umwihariko bizeye ko ukwishyira hamwe bizazana impinduka nziza ku mibereho yabo. Yagize ati abaturage ba EAC biteze byinshi ku buyobozi bw'uyu muryango, by'umwihariko kubazanira impinduka z'ingirakamaro mu buzima bwabo, by'umwihariko impinduka ziganisha ku muryango ukora ubazwa inshingano. Rero ishyirwa mu bikorwa mu gihe cyangombwa imishinga na gahunda za EAC nibyo byangombwa. Ibi bizafasha mu kwihutisha ubucuruzi hagati y'ibihugu bya EAC no koroshya ishoramari mu karere. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yavuze ko mu myaka 18 ishize hashyizweho gahunda yo guhuza imipaka muri EAC, hari umusaruro umaze kuboneka kuko ubucuruzi hagati y'ibihugu byo mu karere bwavuye kuri miliyari 5.8 z'amadolari kugera kuri miliyari 10.9 z'amadolari mu mwaka 2022. Urundi ruhande yagaragaje ko hakiri imbogamizi zikoma mu nkokora gukora ubucuruzi hagati y'ibihugu by'ibinyamuryango bya EAC. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yavuze ko uyu muryango wa EAC ugihanganye n'ibibazo birimo kubura ingengo y'imari yo gukoresha mu bikorwa bya buri munsi. Minisitiri w'Intebe kandi yavuze ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza gushyira imbaraga mu gukora ibishoboka byose kugira ngo ibisabwa byose ku kwihuza kwa EAC bigerweho. Perezida wa EAR Joseph Ntakirutimana yavuze ko nk'uko Perezida Kagame yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku badepite ba EAR muri mwaka 2022, ikibazo cy'amikoro cy'uyu muryango gikwiye gushakirwa umuti urambye. Yavuze ko uburyo bushya bwashyizweho mu gutanga imisanzu, aho igihugu gitanga 65% mu gihe andi asigaye 35% atangwa hagendewe ku musaruro mbumbe wacyo, buzafasha mu gukemura burundu ibibazo by'amikoro. Yibukije ko EAC iherutse guha ikaze Somalia nk'umunyamuryango mushya kandi biteguye kwakira abadepite bazaba bayihagarariye mu nteko ya EAR. Perezida w'umutwe w'abadepite mu Rwanda Mukabarisa Donatira yavuze ko inteko ya EAR ari ingenzi kugira ngo iterambere ry'akarere ryifuzwa rigerweho. Mu bikorwa bitandukanye bizaranga iyi nteko rusange y'abadepite ba EAR harimo kwegera abaturage mu nzego zirimo urubyiruko n'abagore, ndetse hari n'imikino ihuza inteko zishinga amategeko.
Mega Travel and Tourist Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kubari mu Rwanda, Igoma ndetse na Bukavu muri Repubulika Demokarasi ya Congo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788 31 76 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu wa3.goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku Buzima OMS ryavuze ko rihangayikishijwe n'indwara y'ubushita bw'inguge yibasiye abaturage batuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hamwe n'andi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka tubaze mugenzi wacu Leonce Tuyizere. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga, tugiye guhera muri Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku Buzima OMS ryavuze ko rihangayikishijwe n'indwara y'ubushita bw'inguge byibasiye abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Imibare itangazwa n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abantu 580 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara, naho abagera ku 13 bakaba bamaze kuyandura. OMS ivuga ko iyi ndwara iri kuboneka mu ntara 21 muri 26 zigize iki gihugu cya Congo, by'umwihariko ikaba igaragara mu ntara ya Equateur, Mai Mai, Ndombe ndetse na Kinshasa. Indwara igaragaye muri Congo nyuma y'amezi make OMS itangaje ko kitatira icyorezo gihangayikishije isi, ndetse OMS yanatangaje mu kwezi kwa Kanama 2022 ko iyi ndwara y'ubushita bw'inguge ari ikibazo kibangamiye ubuzima bw'abatuye isi nyuma yo kugaragara mu bihugu bitandukanye. Biravugwa ko impamvu iyi ndwara iri kwiyongera ngo ari uko hari ikibazo cy'amikoro make muri Congo. OMS ikanavuga ko nta bikorwa by'ubuzima ndetse n'iby'ubuvuzi bihari byo kwita ku barwayi. Ku rundi ruhande, itsinda ry'abaganga bashinzwe guhangana n'iyi ndwara muri Congo bavuga ko amafaranga yo gutanga ku buvuzi ku barwaye iyo ndwara y'ubushita bw'inguge yabuze, kuko hari hakenewe miliyari zigera kuri 4 z'amadolari y'Amerika. Amakuru avugwa mu mahanga, reka tuyakomereze muri Kenya. Umubare w'abantu bahitanywe n'imyuzure mu bice bitandukanye bya Kenya amaze kugera ku 120 nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi muri guverinoma.
ingo zigera ku 89,000 zari muwe zicumbikirwa mu nkambi zigera ku 120 nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Umutekano Raymond Omolo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara. Igihugu cya Kenya kimwe n'ibindi bihugu by'ibituranyi byo mu ihembe rya Afurika nka Somalia na Ethiopia muri iyi minsi byibasiwe n'imyuzure yatewe n'imvura ifitanye isano n'imiyaga ya El Nino. Ibitangazamakuru birimo na AFP byatangaje ko imyuzure ije kongera ikibazo cy'ubutabazi muri aka karere karimo kava mu bihe by'amapfa akomeye amaze imyaka igera kuri 40 yasize amamiliyoni y'abaturage mu nzara. Bwana Omoro yatangaje ko intara zigera muri enye mu burasirazuba bwa Kenya ngo arizo zibasiwe cyane mu gihe izindi 10 ziryamiye amajanja. Kuwa mbere Perezida William Ruto yayoboye inama y'abaminisitiri y'igitaraganya kuri iki kibazo cy'imyuzure yiyemeza kurekura amamiliyari y'amashiringi agenewe ibice byibasiwe. Nyuma y'iyo nama ibiro bye byari byavuze ko abanyakenya 76 bapfuye nayo ngo zigera ku 35,000 zihatirwa kwimuka. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze i Vatikani. Papa Francis yaretse kwitabira inama ku ihindagurika ry'ikirere izabera i Dubai, inama izwi nka COP28 kubera ibicurane ndetse no kubabuka kw'ibihaha nk'uko Vatikani yabivuze. Papa Francis w'imyaka 86 akaba yari yitezwe gutangira urwo ruzinduko rw'iminsi 3 ku wa gatanu. Ku wa kabiri Vatikani yari yavuze ko Papa ateganya gukomeza iyo gahunda y'uruzinduko rwe nubwo yari arwaye, gusa kuri ubu Papa yemeye kudakora urwo ruzinduko nyuma y'uko abaganga be bamusabye kutagenda. Wa gatandatu w'icyumweru gishize Papa yaretse gahunda z'ibikorwa yari gukora kubera icyo Vatikani yise ibimenyetso byoroheje by'ibicurane. Ibyo bicurane bisi byoroheje byatumye anyuzwa mu cyuma. Ibisubizo bigaragaza ko nta musonga arwaye, ariko ibyo bizamini bigaragaza ko habayeho ukubabuka guto kw'ibihaha bye. Muri gahunda y'umugisha atanga buri cyumweru hamwe n'ubutumwa atanga ku cyumweru, nabwo yagaragaye yicaye muri chapelle yo mu rugo iwe aho kuba ari mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero, mu gihe umwe mu baba bamuri hafi ari we wasomye ubutumwa bwe. Muri uyu mwaka Papa Francis yagiye agira ibibazo byinshi by'ubuzima kuko mu kwa gatatu yajyanywe mu bitaro arwaye indwara yo kubabuka kw'imihaha yo mu bihaha inyuramo umwuka, indwara izwi nka bronchite, ndetse no mu kwa gatandatu nabwo yabazwe mu nda ku gice cy'umubiri cyari cyasohokeye mu kenge ibizwi nka hernia. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze ku ntambara ya Israel na Hamas. Ku wa kabiri Israel yarekuye imfungwa 30 z'abanyapalestine yari yarafunze nyuma y'uko abaturage bayo 10 n'abanyamahanga 2 bari bafashwe bugwate na Hamas nabo bari barekuwe. Ni igikorwa kibaye mu minsi 6 yashyizweho hagati y'impande zombi cyo kurekura imbohe zari zafunzwe. Maginga ya Israel imaze kurekura abanyapalestine 180 barimo abagore n'abana, mu gihe Hamas imaze kurekura abantu 81 biganjemo abaturage ba Israel. Hagati ariko ingabo za Israel zafunze inzira zose zinjira mu mujyi wa Gaza, zishyiraho za bariyeri impande zose ku buryo abaturage binjira n'abasohoka bagomba kugenzurwa. Imirwanire cyakomeje mu bice bitandukanye hagati y'ingabo za Israel n'umutwe wa Hamas, ndetse ku wa kabiri bivugwa ko abantu bayikomerekeyemo. Kuva imirwano yatangira abantu 15,000 bo muri Gaza nibo bamaze kuyigwamo, muri bo abana bakaba ari 6,150 mu gihe abagore ari 4,000. Kugeza ubu abakomeretse muri rusange bamaze kugera ku 36,000, gusa hagataho ari abantu 6,800 bamaze gutangazwa ko baburiwe irengero. Ku rundi ruhande bibarwa ko abantu 242 bamaze kwicirwa mu gace ka West Bank barimo abana 57, mu gihe abakomeretse ari 2,750. Muri Israel ho abamaze gupfa ni 1,200, mu gihe abakomeretse kugeza ubu ari 5,600. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Leonce Tuyizere utugejeje amakuru yavugwaga hanze y'u Rwanda. Ni nawe utugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye. Reka dukomeze dushimire mwe mwese twabanye, ndetse twararikire gukomeza gukurikira gahunda zigiye zitandukanye Goodrich TV yabateguriye. Ngiye bagejejeho amakuru ndi Nicole Nyirabuhanuzi, naho ku buhanga bw'ibyuma twafashijwe na Landry niyo nizigiye. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.